There was a story di London nga ano sarita ni Tiwats. Amutay mo't nga London is one of the best nga mangitid iti nagpipintas nga kan high quality nga relo. And in London there is a big tower nga tiawag dakat the Big Bell clock where kasla half hour kadakdakkel na nagdakkel na una di watch nga day where everybody could makita da iti oras di kinangat-ngato na ijay. And the clock is so accurate nga mangita iti time nga iso ti basis nga pangikuan da iti orasan da dagiti datag. He was so famous nga it was so famous that people nagpaling nga may isa nga buyan kan paspasaran tourist spot nga kita dagiti datag. And iti may isa nga shop di London ada ti may isa nga inventor nga nagaramit iti may isa nga napintas smartwatch. Dahil lang, it's a simple watch. It's a wrist watch. Every time nga nagpasyad, dagiti tao nga pandumanon di shop at manotis na nga ragos, nagpintas mo't dita nga rilo. Mano dita nga rilo? Sino mabaling ka di nga gatangan di rilo nga dita? And nanginamot talaga iso na. And in that situation, dito nga clock at makaltuno na nga pananang siyak ti kapintasan nga what's dito yung shop kan amin nga shop awan ti pagparehas ko. And there was even a time nga kunana daytoy akin bagay di shop nga nagaramit kanya na nga dapat hanga dito ti bagay kong lugar, dapat ti bagay kong lugar pati lugar ni Big Bell nga deta dapat ijay ti yan ko haan nga dito shop nga dito ordinaryo. I am not deserving to be here. Everything amut-mut napunuan di owner ijay clock. Yung kanana sige man nga ro tapno pa sige pangkusika tapno makita mo anya ti kakastana jay nga ro paiso siguro ti kahit mga papanan. In pan di akin bagi di rilunga di ay zona and since the time kapusta basit isuna kanag ngato ti nga kayat na nga may parehas nga kababay na ni Big Bell ijay ngato ijay mutlang atoro. Nobody came to notice iti presence na. Nobody came to see and appreciate him, and he became as useless nga may salang ordinaryo nga clock nga kumpara de ada jay unag isuna de siya kung malabas-labasan nga makikita ti tao kanayon nga ma-appreciate na kandayawon da isuna. But in the ambition to be with the Big Bell clock, he has lost the support, he has lost the appreciation because he could never be noticed anymore. His ambition had led him his self-destruction. Nagulo ti Pilipinas for already dumandano ng tiduang weeks. In the ambition iti may isa lang nga posisyon nagulo iti politika tayo. Awanot piman ti maramid ni Apo Presidente talaga nga abstain mo isuna nga banda nga makialam. Just for the ambition to take the place, to take that position, you are willing to risk shame and bayin kan palabra di uno. And since I am not a politician and I don't like to be in that area, comment in that area, it's just I am reminded of a situation in the Bible where it also happened nga because of too much ambition, it led him to be his self-destruction. And I'm talking to the devil, Satan. It was written in Ezekiel nga iti credential kan anya ti ada kini Satanas. Ezekiel chapter 28 verse 12 nga nati 15. That is the account nga mang-describe iti itsura ni Satanas. Ti panakaawat ti kani Satanas ada ti saranan, kaputputeng ti rupa na alalya nga hang mangpatulog nga anya ti itsura nga to describe the cruelty kan kadigdigrade nga kabutbuteng ni itsura na. But trying to look at it, the devil is not like that. He is the most beautiful creation that nothing would equal iti pintas ni Satanas. And yet, on that kunatayo nga asset nga ada kanya na, that led him his downfall.
Verse 12, kunana, God said to him, he was sealed with perfection. When it comes, iti among the creation that God had created, nobody would equal ni Lucifer. When it comes to wisdom, nobody would equal among all the creation niya. Antiparparehas na. When it comes to beauty, nakabado kanya na. Di amin nga nagpipintas ko naging nga diamante nga makitam di tilubong. He is wearing it. The Bible also says, when it comes to position, he is the anointed cherub. He is so close, it is ang wanan niya po Diyos. He is so close, the throne in the heaven, that he is a guardian in the throne of the heaven. And kunatayo, when it comes iti trabaho na iti heaven, the verse 13, kunana jay, he is the worship leader in the heaven. But considering our no kasi iti ada kani Lucifer, they too much nga ambisyon na. Hamot nga dakas tag ambisyon. Namdihanan nga matanggal nga ambisyon nga to the point nga you are already not contented iti ada kanya. That you long for more, the covetous naagum na buakaw. That led him into destruction. It was in Isaiah iti record concerning the downfall ni Lucifer. Iti Isaiah chapter 14 verse 12 ingana iti 15. Kuna niya po Diyos, how are you fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? Katatinagan ni Satanas, tiada yung langit. Lucifer is a beautiful name describing his preeminence, iti kinapinpintas na amang nga pinaraswan niya po Diyos dito daga kanidya langit. Kahit nang asawon di Lucifer kat son of the morning. Kahit nang asawon di son of the morning kat no pagdanon ti pagbangon, lumawlawag nga di ay mapukpukaw dagiti stars nga rumumar iti init. Ada iti maysa nga star nga nabatbati di nga very noticeable nga orino naglawag kat ni adatay laang di naglawag ti man. Implying nga mong all the creation in heaven nagkita kati kapipintasan nga mapresya nga dagos nga mangtilo nga dagos ni matam, it is the devil, it is Satan, it is Lucifer. Namapay niya tinangyari kanya, apay ngay Lucifer na tinag kay tilangit. Inikat niya po dagiti pribilehiyum di talangit. And in describe na, how are you cut down to the ground? Kasla kamot na barsig nga kayo. Kasla ka kayo nga nagpintas dita, nga nagmayat iti kayo na iti branches na, nagtaer nga kayo, nagdakol. But yata niya tinangyari kanya. Kasla kamot nga nabalsig nga napukan. Natumba kamot ang isang wanan ito. So what happened kanya? And after telling the ayah, apay gamin nga dito itinapan iti puso. The reasons for his downfall is this. It is his attempt, kunana jay, it is his attempt to be so much ambition beyond iti plano niya po Diyos kanina. Verse 13 kunana, for you have said in your heart, I will ascend into heaven. That is a statement of rebellion kiniya po Diyos. That is a statement of mutiny, of impeachment iti Diyos. That is a statement that I'm going to conquer the throne ni Apo, and I will be greater than him. There is a hidden plan iti puso ni Lucifer nga he likes to be superior iti langit nga presensya ni Apo. Here is a creation trying to be better and greater than his creator. Awan bain. He also said, I will exalt my throne above the stars of God. The throne speaks of leadership.
He likes to take the leadership. He's telling to the people, he's telling to the angels, I'm going to be the ruler dito yan tayo, and my leadership will be better than the leadership of the Holy Trinity. He's saying, ibagbaga natin sangwanan na giti anghel nga nakonbinsar na, who are called now the demons. I'm going to make my platform, and my platform, my leadership is better than the leadership of the Triune God. Sumaron ako kung nanapay dito, the stars is referring to the angels, lower angels under him. Malpasti ang penganap na kuna na, I will also sit on the mount of the congregation. What's this? The mount of the congregation? On the farthest sides of the north? What's this? It is referring to decision and worship. I will be worshipped by the congregation of the angels. I will make sure nga di may titod nga pamadayaw, may titod yung kiniapo Diyos. I will also receive that worship. And he also said again, in verse 14, I will ascend above the heights of the clouds. Above the height of the clouds. The clouds symbolizes the presence of Diyos, just like the Shekinah glory. I will make sure nga iti presence ko kat nangat-ngato do the presence of Diyos. That I will be looked up among all. I will be like the Most High. I will be like the Most High. That's impossible. But he is too ambitious to be like the Most High, and better and greater than nangat-ngato niya po Diyos. And kung na niya po Diyos, for that, may tatirason, may balang da ka. Kaya kaununagan nga lugar, implying, he's pointing to revelation in the completion of the scripture. He was cut down to earth. Yung balang niya po Diyos, disuna dito, pinukan niya po Diyos, disuna. There will come a time, iti final judgment na the lake of fire. And that awaits the devil, the Revelation chapter 20. The devil is not yet in hell. Awan pa iso na. But he is already reserved to be one of the candidates. Nga mapanigay. Dahil panunod, marik na namot nga tatidusa. Yes, marik na nang tumot jip sinit. Kanapuy iti impyerno, just like the ordinary people lower than him. And God will cut off iti power na. Nga nga mabalayan, tikak matarayan iti impyerno kandusa ti Diyos kanya na. It just reminds us, iti arrogance kada tayo nga. The Lord will never tolerate ti kinapangas, iti kinabuakaw ti may isang tao. The Lord will never allow, the Lord will make sure na tinagan na, gungunan na ti may isang tao nga napangas ka. It was written in James chapter 5. James chapter 4. That to the humble people, asidin niya po Diyos, and He hates dagiti nalastig, kanapangas, ngahan ngagpaytuloy. Amin dagiti hanga nagpaturay ti Ebanghelyo. The Bible says, ay bulong damat tibyan. Kadagiti anak mat niya po Diyos nga inmawat kanyanan nga hana nga kahit nga pasakop ka nagpayturay mat, disiplinaan mat niya po Diyos. Could you just imagine iti sitwasyon nga di ay hanga sinsinan iti panag saplit iti Diyos ti anak.
That is because He doesn't like napangas. Kinabuha kaulo di nga mapapnak ti panangidalan ti Diyos. Di kayat nakat isuna ti nalalaing ni ti Diyos. Di kayat nakat isuna ti mangidaulo iti Diyos ti biyag na. Nga amin nga dayaw nga isubli ko makiniapot. Day-day maday-dayaw tinaga na maday-dayaw isuna lang ti panabibiru ka. My friend, what is happening in our land today, it just gives us a picture on what has happened even before time. With first administration niya, the government in the heaven, when the devil tried to impeach to the throne God in his arrogance, in his pride, in his covetousness, but he did not succeed. Kapsat kita man tibiyag mo. Nagpasakop ka kanimot ti Ebanghelyo, tanuhan ka nga nagpasakop ti Ebanghelyo, kung nati sa utiako, ada ti impyerno agululay ka. Kada kayo nga anak ti Diyos, anyo nga sinsinanan iti saplit ti Apo. Saplitan na kamat ni Apo Diyos. Ito si kakatanak na nga natangkan ti ulo na kayat mo, agbibiyag ka ti kayat mo. Bumaot ni Apo Diyos, kapus ti ayat na kanya. Kapsat, panunod tayo. Panunod tayo timang mangyari, tilubong kanti sitwasyon nga napasamak iti sa uti Apo. Nga timadalo tayo timang mangyari ka. God bless.